Da, čuli smo šta kažu svedoci obaranja nevidljivog. A ispravna tehnika i mala tehnička inovacija i visoka motivisanost sa jedne strane, a samouverenost o iluziji o nevidljivosti sa druge strane, doprineli su da se sruši mit o američkoj letelici. Sa nama je pukovnik Slaviša Golubović, tadašnji pripadnik 3. raketnog diviziona 250. raketne brigade i autor knjige Pad noćnog sokola. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao i hvala vam na pozivu. Prisjetit ćemo se upravo perioda u kojem se ovaj avion, a sada je deo naše moderne istorije, srušio. Vi ste učestvovali upravo u te noći, u toj akciji, a u knjizi Pad noćnog sokola ste opisali između ostalog, evo je knjiga i pred nama, mnogo je tu detalja, kako su naši vojnici registrovali te bombardere. 4. dana se bombardovanja ovo desilo. Kada su oni registrovani i kako? Pa reći ću vam ovako, najprije samo zbog mlađe generacije, zbog svih onih koji dolaze, koji možda nisu bili ni rođeni tada. Treba reći da je te 1999. godine izvršena zločinačka agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju, pri čemu su članice Severoatlantske alijanse predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, njenim evropskim saveznicima Velika Britanija, Francuska, Italija, Nemačka, Španija i druge zemlje, ukupno 19 zemalja, tada izvršilo agresiju na jednu suverenu državu bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ja sam tada sa svojim ratnim drugovima bio pripadnik 250. raketne brigade, tačnije njenog 3. raketnog diviziona, čiji je zadatak bio da zajedno sa ostalim divizionima u okolini Beograda vrši protivvazdušnu odbranu šireg rejona objekta Beograd. I mi smo taj zadatak, konkretno moja jedinica, izvršavala na potezu Srema od Save prema Fruškoj gori. Što se tiče tog dana, koji je inače zanimljiv u našoj savremenoj vojnoj istoriji, znači to se desilo 27. marta, avion je oboren, kako ste već rekli u ovom prilogu, 20 časova i 42 minuta, potpuno standardnom procedurom, u čemu ničeg nije bilo neobičnog. Vi ste u najavi rekli da je tu postojala jedna mala inovacija. Ja bih dodao da nije bilo inovacije, odnosno da je najveća inovacija i ono što je u stvari bilo presudno u obaranju tog aviona, to je potpuno ispravna tehnika i vrhunska, visoka obučenost borbene posluge. Njena snalažljivost da u takvoj složenoj vazdušnoj situaciji odabere taj cilj kao svoj, izvesti pretpostavljenu komandu, dobije odobrenje da gađa taj cilj i obori za nekih 30 sekundi. Kad pričate u knjizi o samom tom činu, vi govorite o množini, jer za to nije zaslužen jedan čovek, već ceo tim, ali moramo da kažemo da je tu noć potpukovnik, posle pukovnik bio Zoltan Dani, kome se, ako smijem da kažem laički, pripisuju najveće zasluge. Da, to je sasvim i normalno. On je komandant jedinice i to je sasvim normalno da se pripisuju najveći uspesi njemu. On u svojim izlaganjima i susretima, kao i sinoć kad smo proslavili taj događaj, uvek ističe da to nije mogao uraditi sam on, nego je to uradio zajedno sa svim svojim ratnim drugovima, odnosno u tom trenutku borbenom poslugom. Pa ja ću vam samo jedan mali detalj oko toga reći. Vi ćete sresti u Beogradu mnogo ljudi koji će vam u šali ili skoro u zbilji reći ja sam srušio F-117 ili bilo koji drugi avion, F-16. To je, kad se tiče raketnog sistema Neva, potpuno nemoguće, jer srušiti avion raketnim sistemom Neva podrazumeva postojanje bar 5, 6, 7 ili do 10 ljudi u borbenoj posluzi koji u datom trenutku moraju da budu na svojim radnim mestima da bi radili kao jedan dobro uigran, uvežban i sinhronizovan tim i samo takav tim može oboriti avion u vazduh. Prava filmska priča kada se čita, verovatno i vrlo stresna. Kako je izgledao taj tim tog dana? Tim je na svom čelu imao komandanta diviziona, tada potpukovnika Danija Zoltana, imao je svog pomoćnika potpukovnik, u stvari tada majora, kasnije potpukovnika Borisa Stojmenova, oficira za vođenje Senada Mominovića, jednog operatora Dragana Matića, drugog operatora Dejana Tijosavljevića, najmlađeg čoveka u borbenoj posluzi potporučnika Nikolić Darka, operatora na radaru vodnika Ljubenkovića Vladimira,
njegovog vojnika ročnog sastava Vladimira Radovanovića. Ja sa velikim zadovoljstvom sva ta imena spominjem. I sva ta imena su napisana u našoj knjizi koja se zove Pad noćnog sokola. Svi koji žele mogu se sa svim tim detaljima upoznati tačno kako je bilo od sekunda do sekunda. To je bio jedan profesionalni vojnički zadatak gde pripadnici jednog raketnog diviziona pokazuju svu svoju sposobnost, uvežbanost, složnost, uigranost, sve ono što su vežbali u mirnodopskim uslovima svih prethodnih godina. Ali kada pominjete ljude, vaše kolege, u ovom trenutku niste pomenuli vaše ime zbog toga što je došlo u trenutku jednom, a to je taj deo filmske priče, do smene. Je li tako? Došla druga raketna brigada, ako sam dobro rekla. Da tu ne bude zabune. Borbena posluga koja je izvršila zadatak, na njenom čelu je bio pukovnik Danis Zoltan, kasnije pukovnik Danis Zoltan i tu više nema nikakve dileme je li to tako. Komandant je uvek na čelu jedinice. Te večeri je komandant bio na komandnom mestu i nema nikakve dileme da li je to tako. Ja sam autor ovog dela i sebe nisam spomenuo iz prostog razloga što želim da drugi o tome pričaju. U jednoj od recenzija, recenzent knjige je rekao da se autor uspešno sklonio od autorskog sveznanja. Ja to u stvari nisam hteo da budem. Pustio sam neposrednim učesnicima, mojim ratnim drugovima koji su bili na izvršenju tog zadatka da o tom događaju govore svojim jezikom, svojim rečnikom i na kraju su to potpisali. Svi ti potpisi se nalaze u knjizi i to ovoj knjizi daje karakter istorijskog izvora prvog reda. Ovo je istorijski dokument. Vojska Jugoslavije, samo da kažemo, verovatno mnogi znaju i sećaju se dana koji smo juče obeležili, je prva i jedina u svetu koja je zvanično uspela da obori ovaj avion koji je do 2008. je li tako bio u upotrebi. Koliko je to važno i za brigadu i za vojsku? To je izuzetno važno za nas, a izuzetno je bilo tada važno i za NATO. Reći ću vam da je taj avion leteo na mnogim ratištima pre agresije na SR 99. Da je on u Iraku ostvario 1300 letova, a da pritom ga niko nije primetio, a kamoli da ga je oborio. Verovatno su na tim lovorikama krenuli i protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, protiv njene vojske Jugoslavije. Ipak, oni su znali da se naša vojska razlikuje od vojski sa kojima su dosad bili u ratu, pa čak su u svom britanskom časopisu u februaru te godine rekli: gospodo, obratite pažnju, Beograd nije Bagdad, a Srbija nije Irak. Znači, moramo se ipak suprotstaviti malo drugačije i najpovoljnije su stealth snage za tu aktivnost. Ili ti nevidljive, je li tako? Odnosno, taj takozvani nevidljivi avion. Oni su se po mojoj oceni veoma slobodno osjećali na nebu iznad Srbije, smatrajući valjda da su premazani nevidljivim mastilom. Sumnjali su u vašu sposobnost. Pa oni su izgleda testirali našu sposobnost i loše su prošli. A kako ste uspeli da vidite, da primetite taj radar o kome se kasnije govorio? Koristim često da nema nikakvih senzacija u tome i svi oni koji očekuju senzaciju u stvari nema niti senzacije, niti modifikacije. Sve je bilo na kraju krajeva potpuno po proceduri kao za obaranje bilo kog drugog aviona. Taj avion se video na radaru na daljinama na kojem smo mi to mogli da otkrivamo. To su daljine bile manje od 25 km, koliko je u stvari i domet raketnog sistema Neva. U trenutku kad se on pojavio na radaru, komandant je tada osmotrio taj avion na radaru, pripremio, onako da kažem, psihološki u tih par sekundi poslugu, najavio dolazak aviona u zonu, sačekao da avion uđe dublje u zonu, toliko duboko da više ne može pobeći i iz trećeg pokušaja otkrivanja vrlo brzo je lansirana raketa. Avion je sa 6000 metara krenuo da se penje na 8000 metara. Raketa ga je stigla, odsekla mu levo krilo, avion počeo da pada, pilot se katapultirao i ostalo, znači, završio je u Buđanovačkoj njivi, a pilot nešto malo dalje sakrio se, čekajući celu noć da dođe spasilački tim da ga pokupi. Iako su Amerikanci pokušali da tu različite scenarije zakače, ako žargonski mogu tako da kažem, ali ovo je prava priča koju vidimo. To je upravo prava priča koja je takva. Odmah nakon katapultiranja pilot je imao komunikaciju sa svojim komandnim mestom. Tu komunikaciju sam ja objavio na internetu. Javnog je karaktera, nije tajnog. Može svako da pogleda ili na mom YouTube kanalu ili pretragom da pronađe. Pilot jasno izveštava da se katapultirao. Čak njegov operator u AWACS-u kaže, do vraga. Dakle, istog trenutka su sve
komande NATO-a znale da je avion oboren. Narednih 24 sata oni su pokušali da to prikriju, da kažu da je pao iz za sada neutvrđenih razloga zbog tehničkog kvara. Ne, gospodo, pao je zato što ga je pogodila raketa 3. raketnog diviziona, raketa raketnog sistema Neva. I mislim da je sjajan kraj ove priče. Iako bismo mogli da dodamo 3 tačke, razgovaramo mnogo, ali tu je knjiga koja će da pruži više informacija. Velika stvar za tada Vojsku Jugoslavije i danas se sećamo ovog važnog to je bila trenutka naše velika istorije. moralna infuzija i jedinici našoj i 250. raketnoj brigadi i svim jedinicama na teritoriji tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Jedan moralni podstrek šta smo mi u stvari tada pokazali. Pokazali smo da se možemo suprotstaviti NATO agresoru, da nema nevidljivih aviona i da se svaki avion može oboriti. Hvala vam mnogo na gostovanju i svim odgovorima. Hvala i vama. Hvala.